udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatwara, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera umunsi mubi, kandi murangije zose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye kuri, mwambaye gukiranuka nk'icuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza, kandi kigeretse kuri zose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi y'abantu yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ingofero, mwakira n'ingota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ivyo mugumye kuba maso musabira abera bose. Amen. Amen. Turekera aho ngaho. Musome? Aya si ngombwa. Musome yahaso. Nawe yahaso. Naye yasome. Tweyanza wera kukumwoneza. Haleluya. Amen. Bere data nashaka kubasangiza iri jambo. Abaruganda njagala tukabanya kigambo kino gukomerera mu Mwami, okukumira mu Kristo Yesu, ndetse no mu mbaraga z'ubushobozi, no mu mani ag'obuyinza bwe, kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, kubanga tetulwana n'abo abalina ennyama n'omusaayi. Nguko Apostle Peter amaze kutubwira, Peter bw'amaze otugamba omutume, ndetse na mwene data Alphonse n'ow'Oluganda Alphonse gy'ayogedde, bifite aho bihuriye n'ibyo ngiye kuvuga. Era ntambulidde mu mafuta ge gamu. Nukuri ndashaka kubasangiza ko tutarwana n'abantu. Ekyamazima njagala tugabana ekigambo kino tetulwana n'abantu, kandi bafite inyama n'amaraso, ate nga tebambaye nnyama na mubiri, abatalina nnyama na musaayi. hanyuma rero kubera ko tutarwana n'abantu, nsonga nti tetulwana n'abantu, n'intwaro dukoresha si iz'abantu, n'ebyokulwanyisa si by'abantu, n'imyumvire dufite si iy'abantu, n'imyumvire dufite si iy'abantu. N'okutegeera kwaffe si kw'abantu. Dufite indi myumvire, Tulina entegeera yaffe. dufite indi mikorere. Tulina enkola yaffe. Timuru kudera haleluya gusa gutya. Temundaba nga nkuba haleluya bwenti. Ubu ngubu isi y'umwijima yahungabana. Obwakabaka bw'ekizikiza bwaguddemu akavuyo. Nugira imyumvire y'abantu kuri bizungu, Bw'oba n'okutegeera kw'abantu togenda bitegeera bino. ariko nugira imyumvire yacu y'abana b'Imana baza kusoma. Naye bw'onaaba olina okubikkulibwa kwaffe abaana ba Katonda ogenda tegeera. Haleluya. Amina. Ubu turi aha ngaha, Kati nga tuli wano, hari ibintu byinshi birimo bikoreka. waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso okukolebwa. Nubwo mutarimo mubirebesha amaso y'umubiri, Newankubadde amaaso g'omubiri tegaliraba, ariko mu isi y'umwuka harimo operasiyo. naye ate mu nsi ey'omwoyo walimu ekikwekweto. Niyo mpamvu intumwa Pawulo yabwiye abantu b'Imana b'i Efeso, Y'ensonga omutume Pawulo yagamba abantu ba Katonda b'e Efeso. mwibuke ko Efeso ubwo ngiye nko muri teolojiya mwihangane, nubwo wenda ariko n'ubumenyi jisite. Ngenda mu teologi. Efeso hari ikigirwamana cyitwa Arutemi, waliyo ekifaananyi oba Katonda gwe basinza gwe bayita cyangwa se Diane, niyo bita Diane. Hanyuma icyo kigirwamana cy'ikigore nicyo cyategekaga Efeso, ekyo kifaananyi ky'omukazi kye kyafuganga b'Efeso. kandi ibyo bintu byose byitwa ibigirwamana aba ari imyuka mibi y'ikuzimu. Ate ebifaananyi eby'abantu bye basinzanga by'abaana myoyo egiva emagulu. Buriya iyo urebye umugore w'ikuzimu w'abantu ubushobozi, Bw'otunuulira omukazi ow'emagumba w'abantu abaana, uwo bita Madamu Samaki, bwe bayita mukazi kyennyanja, cyageze mumwita gute mu kiganza?
Maimuna yego. Maimuna. Iyo ni irindi zina rye. Irindi zina rye mu Gifaransa bita Serene. Okay, namumenye. Numugore ufite hejuru numugore munsi ni Sacu. Queen wo mu nyanja naye ari namanyamanji kale. Nukuwa uyu muka kubera mu mazi mwegere Victoria. Uno moyo gukorera mu nyanja. Abari umuka ukomeye cyane. Guba moyo gw'Imana. Ndabizi yuko nabazeje amakuru ntabwo ari Imana yabimbwiye. Baramwego ubusoga niyo yambara ikoroga mu buganga. Ndasiye yangamba naye bangamba nti busoga yesuka mu kuroga mu Uganda. Nabwiye umuntu Imana yatumye busoga nabwira ngo yagutumye ahakomeye. Nagamba umuntu batumye busoga yangamba ati batumye bakutumye watawazimu. Ngo kuko mu busoga ngo kubera uburozi bwaho barwaye n'amavunja. Tukubanga mu busoga baroganyo abantu barwarane emvunza. Bahora barogana hagati yabo. Barogana. Icyo nshaka kubasangiza ni Cyendagara tukabane. Paulo rero yari afite ahantu yabwirije ubutumwa hakaze cyane. Paulo arimo kitu cyabwira n'ikindi sisha. Efeso yari kaze cyane. Efeso tayari nyama. Mwibuke ko amaze kubabwiriza amaze gukizwa. Mugikirenga amazo kubaburira n'amazo kwemenya. Abarozi benshi ngo bazanye ibitabo byabo. Abasawo obabarugo bangi bareta ebitabo byabo. Murumva abazungu bakoresha ibitabo cyane kuruta twebwe dukoresha ibiheko n'amahembe. Abazungu bakozesa n'ibitabo atefe tukozesa amahembe n'ibiheko n'ibitega n'ibindi byinshi. Ababikenyereraho ababigira gute izo zose bakabigendana no mu nsengero bakabiza. Wali waba ababyesiba mu biwato ababyambarira ko ingoyi no mu kanisa bajyana byo. Ibyo bintu ugasanga abantu barabifite. Abantu nosanga nga balina ebitabifana na kwebityo. Ariko uyu munsi n'izina rya Yesu. Naye ate olwaleero mu linnya lya Yesu. Tugiye guhagarara mu bubasha. Tugenda kuyimirira mu maanyi. Turwanye imyuka ikorera muri iki kirere. Turwanyije dukeneye kubona abarozi bihana. turimo kuraba abasamuze nga bemenya. Dukeneye kubona bazana ibiheko byabo. Turimo kuraba nga baleta ebintu byabo. Dukeneye kubona ibyo bari bakenyereyeho biringiye babitanze ko bamaze kwiringira Imana. Turimo kuraba nga bajjayo ebyo bye babadde beesibye ne babiwaayo. Kandi uko barushaho kugira imbaraga Na buli beeyongera okufuna amaanyi niko twebwe turushaho gusubira hasi. ffe tweyongera okuddirira. Ndabisubiramo. Uko umurozi agira imbaraga Engero omulogo gy'abamu n'amaanyi. ntukagire mu biramureba we yari yakureba. Omulogo kweyongera mu maanyi kikwata ku ggwe. Birakureba Kikwata ku ggwe. kuko agira imbaraga niko umanuka. Gamba buli gwe yeeyongera mu maanyi gw'obugirira. Wapanga amasengesho kumva igitotsi kirakwishe. Waba olina mu kusaba n'owulira nga Ukagona kandi wari wipangiye amasengesho yawe. ne weesanga onafuye. Wapanga kwiyiriza inzara ikakujya saa 11 mbere y'uzuba. Bw'oba oteeseteese okusaba enjala n'ekukeera. Watangira ka business kawe kagatangira kagahomba. Bw'otandika bizinesi n'etandika okufa. Murumva ko atari Kibazo. Mulowooza kyo si kizibu. wahinga imyaka yawe ndiye. Bw'osiga mu nnimiro emmere n'etayala. Ukibaza ngesi niwe wonyine imvura igwa. Ne weebuuza muliraanwa wange yafuna enkuba kusinga nze. Ibyo Pawulo yandikira itorero ry'Efeso kuko ryari rifite intambara nyinshi. Pawulo kyeyava awandikira ekkanisa y'Efeso kubanga yali n'entalo nnyingi. Kuko ikigirwamana gikuru cyategeka